clear tu le ngai thatu zong zong te chibai le vekule ole tuntuma chuan India le Russia in lai chin na mai ba ka Russia President Putin an India ram aron tlo chanchin te chip chiar zo kin kan ngai tho ve thung do nani Russian President Vladimir Putin chuan kumli nuwa India aron tlo le ta President ani nuwa achum khatnan kumsang nia khan AB Vajpayee PM ani lai in India alo tlo to ani Delhi ITC Mauri Hotela Putin hi athlen rin ani Minister pasari le Russian Central Bank ho tu pa Governor ten anron troyoma a security tenen mi za borvelin anron zuiani Modi le Putin chuan closed door meeting te po an nei be se ani bok mi za velin Putin hi anron troyoma achung khat pakhat ma an tel lo kumsang ni som pan hi kha anupui ne na khovelin a mun hun ber ani Saint Petersburg kumsang kha zakua somnga le pan hi khan Putin hi lo pianga apa hi Soviet Union Navy ni in anu chu factory na thokani Putin apu hi Russian shroi tu hlui Vladimir Lenin le Joseph Stalin titana ACM ho tu ber ani thin bok apian pui una mi pa pani te chuan an boral san towa kumsom pani ani in Soviet Union Red Army in andin martial arts judo le sambo zirna ain ziak luta kumsom ni le pathum ani in Russian Intelligence Agency KGB azomani kumsang khazakwa somrial le pathuma air hostess Lyudmila inen anin neya fanu pani Maria Vorontsova le Katerina Tikhonova te an nei mi nan shelo nan an surname Putin ti an tel lawani Katerina hi lam thiam ani china billionaire ani Maria hi scientist ni in genetics lama research abe mek Putina fanu te hian pasal le fa an nei ve ve to kumsang khazakwa somkole paruka Putina hian politics salu chila kumsang khazakwa somkole pakua Russian PM ni in kumsang nia president ani Putin hian mei chadang laka fanu kumsom ni pani mi nei bokin friends a oma shia tani kumsang nia khan Russian gymnast Olympic gold medal latu Alina Kabayeva le Putin chu anin kopti khovelin a shia Putin le anupui chu kumsang ni som palia anin thenbok Alina hi Russian parliament member ani chawin tuna kumsom li pani mi ani Putin hi kumsom sari pathum vel ani thung Alina hian kumsang ni som panga Switzerland a fapa Ivan Putin aneya kumsang ni som pakua fapa tho Vladimir Putin Jr ani lebok Putin hian afapa titan an minglem mangin aidilem asiam saka Russian sarkar database a po an ming om lowani Putin hian a security chaturu lutuka wangin ama ep2 10 hlum antumna voisomli pathum chu apum pel to ani ama sabera chuan FSO te anoma alampum hi Russian tong ni in Federal Protective Service ti nani anna ber chu engtikong zong po Putin ven hi mani top budget an nation lo atul zat chuman mangthei FSO a hian mi singa vel an thoka an training po hau tak le adot le a chuan Rosguard te han ni kumsang ni som paruka Putin chuan Rosguard hi adina mi nuai thum le singa vel an thok mek FSO in an training hel hau tak zok private sipai an mania in rel bol sang direka Putin hena in report an niber Rosguard te na ber chu Russia ram chunga laom laka Putin ven hi mani adot le chuan SBP anom le alampum hi Russian bok ni in Presidential Security Service ti nani mi sang ni zanga vel an nia Putin nun na chu an nun na thapin an veng ani ber atul chuan engma ti se an nei lo adot le chuan Putina bodyguard te anom le anni hian training hau tak lutuk an pal thlanga ngai kumsom pakwa tanga somthum panga inkar an ni angaya fit nga le inchi sari atanga fit juk le inchi ni vela sang keji som sari panga tanga som kwa vela rit in fit an ni angaya tong chinga tal an thiam angai bok khovel politics reveal dan po an siat thiam angai le zel kumsom thum le panga an ni in an retire khovela anom veti sialo khopin aruk thiang berin an kho sajui chin President chanchin chete po an soisui thiang lawani mui mul khabe mul ta tu taksa ver te an nei thiang lawa police bang an ni tur ani lobok achan chu police chuan mi tina emo tilum lawa man an china wangin atul huna mi ti nat an se Putin chuan a hlawani Putin a bodyguard te hian briefcase duman khai fo ma se briefcase tak tak ni lovin bulletproof seal phar thei ani
9mm Gurza pistol an pai boka he pistol hian thir chaimo in ven na pho kap tlang thei silai mu armor piercing bullet ngat amangani he pistol hi ka anate mawangin US a khapani mania Putin le Trump Alaska anin mu po khan US chuan an rama he pistol hi ken luan phal lova Putin a bodyguard te chuan silai dang an keng Putin a bodyguard te hian ni hliap dum an keng phobok he ni hliap hi Kevlar manga siam ni in bulletproof angin aman thei a bodyguard te hian Putin a ile in tur po an ein anin chin masa an pulu na tur room po anin fiam masa zia ramdanga Putin a zin lai chuan a in thiar zoa azun le ek zong zong chu pu briefcase anti mai abika siama dalutin Russia an hon kir le vekchin ramdang intelligence ten Putin azun le ek atangin arsiel na din mun an lo zir chian an hlawani Putin hian ramhla dewa zin nan thlona Yusin 296300 PU amang China engine paliania Sukhoi Su-35 ASMO fighter jet dang te point an zui bok chin achunga hian nuclear ka na baton auma soi ani China fin fiana aumlo baka nuclear ral thuam hi baton me zewa ka chua chi ani lem lo bok signal jammer te Putin an asipai te thua pek theina in biak po na changkang te anti-missile defense system te anei vek a design le system thuru khi tu martial lo tura ven him tlatani helicopter tan Mi-8 na sataka thuam bela manga atuk verte chu bulletproof ania signal jammer le anti-missile defense system te anei thlabok Putin lir thei limousine auras senat hi Putin lo thlen huna a chuan ngal theinan thlona lian Yusin 276 chuan alo vaphur lok China airport an lo da sa thlap thin bom ti chiat theilo le bulletproof ni in chemical gas attack laka in Vietnam oxygen system mania helir thei chunga chuang Putina bodyguard ten engkim an mu theinan camera te takte te apai fer furbok achung roof le nunglam rear atanga chuaruk na aum boka AK-47 silai da rukna po aum nual mai ton sari vel arit ni in akong khar ringot po hi kg zakwa vela ritani akong khar hi manuala hon nilawin hydraulic system manga hon kharani atop speed hi darkar khata km zani somnga vel ni in US president lir thei the beast ain alet ni velin atlan chakzo kani atayar te puak ke vek po ni se darkar khata km somriat vela chakin adatlan thei fan adar thlang hi centimeter ruk vela cha ni in grenade puak AK-47 le assault rifle te ti chiat thei lowani aura sinathi apa zong za Russia ku chuak ani bok rin hlelom deuh thilemo mishing anom chuan automatic in security force te hena thu athon vat theya in biak po na changkang em apai bokani tear gas ka chua theina te meikhu siam chop grenade te apaya smoke grenade khu hian melma te khommu ati boi theyani kang thelna sensor le computer mangte aoma akong carbon na te electric shock alati chuak thei zui Putin hian ram chung emo ram hlawak lo zin nan rail ghost train anti chu amang thin bok apon lam landana chuan rail pa ngai ani maya achunga office rang gym medical center te aum vek station biru abak ading ngai lo September thla khan Beijinga Tiananmen Square China chuan Victory Day military parade puitak anei ani kha khami chum khan Kim Jong Un le Vladimir Putin chuan Xi Jinping chu kar chein military parade nei na tur laman pana anti ti phia an kalna sira microphone chu alawin on ni in jia tong le tu chuan Russian tongin kumsom saria po naupang mai in lani antile to aronti Putin atong le tu chuan Chinese tongin by technology thiamna in ma ason na sato ziale mishing tak sapeng te chu thlang non fo the ani thu te lan naupan aul sam to thu te le dam hlen thei te po ani mai thei thu aron soi zui ve bok jia tong le tu chuan kumza somnga thleng dam thei ani thu mi soi a hriat thu aron soi ve le a ti chuan camera chuan military parade lam a hoi ta dai anua Chinese chanchin bumi ten ankom na Putin chuan tunlaya chuan damdoi surgery le taksapeng thak mangin rei tak adam theya nun thazok anei thei atibok Putin le zi ti tia wang hian swai tu pani te hian dam re antum viawe monile ti zona aumek
nge an lo fiam thu mai zok kan hrelo le Putin hi Siberian sakhi sen in ain bual china ain chin boka soyani hei hian ati chakba ka ati tar har ni na ngai kumsang ni som ni palia khan Putin chuan tar thelo na lam zero na le machine shian na thazama computer thiam na man tel dan neurotechnology zirna adina scientist te chu thei to pa research be turin thuwa pe Russian media thil chuina lam tar lang chin Medusa in atar lan danin Putina chian nai tak Mikhail Kovalchuk chuan thi thelo na lam azir chiang mek bok Putina fanu Maria ipo khian dam re na lam research abeya Putin hian atui pui hlea sum tam tak mangin athlop me kani Kovalchuk hian mishing taksa peng prin chuadan te mishing taksa peng timur sin te atanga taksa peng pui tling siam chuadan te azir na sa le Putin hian atul top khoklowa chuan aio ama ang tak body double athir thina Saddam Hussein po khan body double ani thin ani kha India le Russia te hian kumsang ni somthum vela chuan anin sum don ton na po dollar billion zani phak tir an tum me ka ral thuam lama po thuk zoka tho dun an tum chho me ka ma se US khuan katsa dan manga shek na lek achak le fui na rinom chu wangin India hian film khur le fing takin Russia hi ador angai ve ome Putin lojin hi Trump chuan uluk takin alo thlir ngeyang solar flare atanga in siam cosmic radiation in Airbus A320 atitlatre JetBlue thona Airbus A320 chuan Cancun Mexico atangin New Jersey USA pan me kani pilot chu radio medical equipment kan mamo eti in air traffic control sia turin au chul maya an thona chu autopilot a thola in rin lo takin second tamwak lo chu athok niam duai ringot maya a hlau thong ani Florida emergency in an chumta passenger sompanga chu damdo ina da anni pathum te chu anlu le mai te po abel kang nel nual bok serious lu tukero anom lo Airbus chuan he thil hi chui chiang halin cosmic radiation in flight control computer alo khoi buai wang ni berin an thria A320 thlona tam taka a software update an titluta thlona zakwa vel phei chu a software mai nilova hardware lam thla ngai te an lo ni Airbus chuan film khur thila A320 thlona sangruk chuang zet te chu a software update turin an choltir thut mai Airbus history a thlona an choltir tamber tum an hial airline tam takin thlona an cancel ngai wangin ramsang sanga khwal jinte an buai hle ni chung rila khian hydrogen boruak atom te chu in belbomin helium boruak atom lian zoka in siam hei hi nuclear fusion ti ni in lum le eng na satak asiam ani ni in eng le lum asiam dan hi hydrogen bomb na tho dan nen ai nanga ni khi thil sakhat ni lo in charge nei boruak kang salu tu kania heng boruak charge nei in pol hi asalu tu ka wangin atui rilin awma plasma anti plasma chuan ni chu thir hip thei ni phunga nei tirta thir hip thei chuan mor pahni north pole le south pole ani nge chuke po ni la heng pole pahni te hi abo chuang lo north pole atang chuan force chu amal te in alo chuak trewa force pakhat chu magnetic field line anti north pole atang chuan in simi alovin magnetic field lines tamlutuk alo chuak ani ni khian kumsom pakhat dan vela a magnetic pole chu athak thina a north pole lam chu south pole a achanga a south pole lam chu north pole a chang thin hei hi solar cycle anti ani solar cycle awang khian ni magnetic field lines omdan chu a boi tanwai thin ani hei wang hian changna tha hrui tam takin kholawma ni chu planet anga sakhat ani lo wangin a virdan po arwal khailo ni virdan rol khailo wang hian a magnetic field lines te chu rabarangin an fana ain chingchivet phobok magnetic field line hi atak mu thelo magnetic force kalkong rinani hewang po hian anin kara force chak takemo energy om pha thin hetenga magnetic field lines tam tak invet nok om khom na borvel hi alang dum bi ka sunspot anti magnetic field lines te chu rubber tam tak po fan in kalching chivet angin kan mit thla theyang rubber po fan om chu bak che in chep chat taila a chatanga chu chuan energy a release ang chutiang deuh chuan kumsom pakhat nu vela heng magnetic field lines te hi an chat ta thuta
an energy amaga tam an khol sa chu an release ta thutani hei hi solar flare chu ania sunspot chevela thleng du bik solar flare awang hian cosmic radiation x-ray le thil dang te chu leilama le space te an chuak darta solar flare na chong te nan hian abcm le x te manani alet som zelin an chawani entirnan solar flare m class a in x class c alet somin an sajok chutiang zelin November ni som phata khan sunspot AR4274 bulatangin x 5.1 bel jetana solar flare na sataka in siama Africa Australia le Europe mun then khata in biak po nalam buai om nual boruak fit singli vela sanga kumsang ni paruk nulama radiation level asan bel chum an hial bok November ni som palia po x4 vela na in solar flare athleng boka November ni som thuma x 1.9 vela na in aoma December ni khata sunspot 4295 atangin x2 vela na nasa in solar flare om le bok NASA in Solar Dynamics Observatory atanga an hudanin tundin huna nia khian kan leilet som chuanga lian sunspot AR429496 anti chu ommek tun kum som chunga sunspot lian berani NASA mi thiam ti chuan sunspot bula hian achunga kan soyang khian solar flare nasatak om chho zelan ring scientist te chuan thlona le in biak po na angong thea wangin lowin Rinlawk atul thuan soibok thil te takte te charge nei heng proton electron alpha particles le thil te takte te dang neu in pol hi cosmic radiation anti solar flare atang mai ba ka space atangin aron in siam boka ngai ani solar flare awangin leilama anron thloka leibo ruaka om oxygen nitrogen le gas dang tenen anin su bur sinani cosmic radiation le boruak in su chuan thil te takte te charge nei lo neutron le thil dang tam taka siam chuaka neutron tam tak chuan lei anron thleng pha ma se hlawom thamani lo boruaka kan lon san po le cosmic radiation atanga in siam neutron hi atam tial ani cosmic radiation le boruak in suina siam chua neutrons le thil dang te chuan lungthila mi kan vom ang deuh hian thlona chu asua computer hian binary language mangin ole one angin thil a chin che na ria cosmic radiation chuan 0 turkha 1 turkha 0 ate om tir thei chuti om chuan computer chu boi der mai do nani cosmic radiation in computer na thoti boi hi bit flip emo single event upset anti kumsang ni le pariata po Airbus A320 thlona chu minute som chung velin fit za vel control theilovin alo tlaniam duai to a hei po hi cosmic radiation wang nia ngai ani tunlai thona technology hi fly by wire antia na sazokin electronics le computer an mang ti na ni thiam na sanga computer chips te po te takte te alo ni ta computer chips te takte te chuan energy po amamo tlem ta hle hei tak hi cosmic radiation in computer anghong theina chan nia ngai ani neutrons in computer chips takte te wasut khan chips te na chu alo dang lam ma bik ti na ani chu A320 thlona then khata hian a fuselage panel a an thirman quality alo thatok lo ti mu chuani boka Airbus chuan A320 an siam thar tura chuan thir quality thavek man ani tur thuan puanga quality thalo manga siam to te po thir quality tha a thlak vek an tum mek Airbus chuan an ti sual le an buaina mi puisia ta puangin an ching fel meka fakan lo Boeing chuni se accident om nual ma chu an ngoi makang ti tu pon tam viau China chuan A320 ang tak mai Comac C919 anon siam chuak vea ma se siam chu amuang leya China bak man alani lo chu wangin khovel hi Airbus le Boeing thlona kan lein ngat zel ri don ani mele